Noi muntin gamtina cheng ku kichate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. AHSISOMLENG channel thuso nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Tun ni adinga ki gong thuso ho nangai pantaw hite. Thuso thumakai. Let Vinci ning ne them thi na thu a hil chetna. Talo so pi Vinci ning ne them chung thu hi azazo sen thang tom le lunghan ikop so ke diu ka ta sanin chule athu ki chi lo ta I het naw zong te ding he zin them khat ka hin hil chen no me achi sa a hin komandan ho sei the tampi zong le tu chung thu hi I het chet diu te sa na zalin hil chet na ka hin bol nom e 3 May 2023 a ki patchun me hlei gal hin ne ngal ovin chen nagam sunga sumle pai holna ahung ha sathim tan hizia chu amazong hi dali tolpi a phachom na ngai cha hung pem lut hin hechika na hin me hlei ho to hin in lama galmi in ki zong le si tu dung hin ki khen theng thei lowa bom na lai saw saw na lai un abang loi na tonga ki loi khom loi chele abang loi le pai a loi zong na lai un hi tu a isopino Vinci ning nei them zong hi je hola a chu anapang kha chu hitai thangjam vinei me hlei pa hin Vinci ning nei them chu a hin zol pan ngal dan me hlei theng hi zong a het chet lo je chun Vinci zong hi ama mi hi na a mi phadep dup khan an hi na pa je hin dalbol zo lovin an khan hi zong le ki chen pi ding hi again thla thei lo khat an hi na ban a ata san lo hil chu a hi je chun ki dei pi tabang in zong le ki khen na ding lampi hi avet zinga athin thla zo lo chu a hi ti zo hi in he devin tem na ka hin ne hiti a athin thla alal be sel pha chun aman zong apa koma lungel them khat na sejin hi a hi lo le howa ka kai lu zo ding le ka ki chen pi zing ding hitam tin zong ka gele anati hi zong le hijika la hin me hlei ki che hi zong a hin he do ki tan hi le ama a kon gam thla ding hi ana dei hle zing tan a hi hinda zinei bangse ana hi to koima koma se ngam lovin ana umin agu a ana tholal na zong le akison lal na ho ji chun ana mo thip santan hi hinla achaina a apa koma a holim na chun in lama hung po do a thagaw hin kho zong kisim tum a hin kho manding anop dan zong ana sei jin hi chule athi ding ni thla pung gu vel chun anu to ana ki hovin heno kabo hil omle ne ngai damin ti a anu ko ma ngai dam zong ne ki thumin chule apa ko min zong ngai dam ne ki thume aje chu in lam chi ding a ki go chu me hlei pan a het pha na aza da a akina ahlon le ain kho a thil to ho to again le thasin na le ki ngai sin a dim tha jing chu hide dan hi hichi zo pungko veljun video call hin bol kinin apa in alan hi le me hlei pa chun hindi pawin hin howin na chanu hi ina hung thei ponte ke ka chan loading le midang zong chang thei ponte ti a gamtin aseya an eula jing dan chu a hi hichi a chu Vinci ning nei them hi bang to asat be a atung tun hi chemcha a asut dan hi hichi pet ta chu Vinci hin nei that zong na chun kho ka sapoi kin pathen ka nei nai ati a pathen la zong hi ni ve lam ta ana sa tha man hi anu le apa zong hi ti zawal thana seiding le bolding zong a het pa thon lo hitai hichi zawa chu mei hlei pa chun phone call chu ana tha mit a hitai hichi a chu apa hin Vinci in nei pa chu phone a bola thu chandan zo se chu aseile in nei pa zong hi ti zawala police ho ako le ka a chu Vinci ning nei them hi ain kho ana ki chai man hitai hichi a chu mai hlei pa zong chun ama le ama lol ani ki a na tu a hi ICU a hitai Vinci in imbara ala an a hi hichi mai hlei pa hin kol nu mei lo ki kam ho po apui lut zia toilet dunga hi lo ki kap sa zia chule sumjong hi ani ki la azidan a hi hinla Vinci chun chom khat zo le nga ta win te enati a hi hichi chung chon a hi me hlei pa zi a hi in nei ten adal do ding chu Vinci in anaza chat pi a an thip san dan hi hinla sim phana ho ta san jong khia sa ding ati pa hi aniki doi zo talovin mingol a hi na pa hi apodo in Vinci hin ko lan an pangtan hi tu ni hin mi tamta in thimo zong I chan diu ithang uzong tom ding alunghang zong idim set diu chu hinai hinla ka hin seinom chu hi le Vinci ning nei them in lama po na kisim tha ading agot hi moso zo te hi zong le nam nu mei ade a
galmi to kingaya kilungsit na alai uwa hile Vinci in amoso zolo hi nang hon nehin moso uwa ahi theile in lama po te hi zong leo chun kisim phat na ana nei uwa melma pasal ho nungsun na na nei te diwa temna sangpen ka hin nei u hi iso pinu Vinci neng nei them hin adam sungin nama dinga ima bol do hi henlang athi nungin mitin lunghan na le thangtom na bol do to zong le ama thi hi mi tamta kha do na le kisim phat na a pan thei te na dingin koi tabang in lam gel phalowa nam lai na gel phalowa hin ko mang na lai kha na alai le hin ko kisim phat na le thaga wa hin na lampi ki mun a inei thei te na divin in sung mi ten tem na sang penin ka hin te mu ve iso pinu Vinci hi awang se hitan amanjong ahin laya chun hitabang hin ka hin kho ki chai jinte tinjong anegel phapon tin chule ka sopi ka insung mi le ka nammi pi te dinga zum le cha cha le thangtom chule lunghan na pulun inge tinjong ki gel khapon te hinla tu ni hin hichan aso tan hi aso chu aso hita zong le adam na lai ade a kanam na mai hodinga khatbe hi zong le kha do na apan the kha le hi chu Vinci in ahin kho a ato do hi zong le ato ga hi mai tan te Vinci chunga khut hla pa hin ayin zi zong chu hinan tin hi zong le apa video call abol a athu sei dan le a khut a hla dan hi kuki hi zi a ki noi se na zong lut a hi zi in namgal zi zong ahin hi chi hi itom pan chi uwa namdang to ki khen kang zing ding hi iki ger thla chi diwin avel velin timna ka hin ne ye Vinci hi ahlagaw pathenin akwama dingin lalut te te hen ahin kho a achunga alung nat na alung kimlo na ho zo si zong ngai dam te hen ti hi ka taw na pi pen hi gamdang adi a Delhi le Bangalore khopi sunga kuki ta achapa ho hinga hetsa Date 14-10 October 2025 Sompi Kukiland District Amas penin gamdang adi a Delhi khopi le Bangalore khopi sunga kuki ta chapa ho kazanaw sangpen kahin pi uve zan hidunga iso pinu mel sita a hong githa na chu imu so ke diu ta asan hi maban a hijita bang a solo na ding in Delhi chule Bangalore mundang danga kuki ta chapa ho zo se na thau ngai chat hi kuki nunga a hi lo le nupi numei kilom lo ta a zat dang nam dang to ki thon le le a azat anam sumin se ho chule zat dang to ki ha bo ma zu le sa a ki ngol sa azat chan khompi pasal hon apho uzong le kho sa lo ho warning ipi diu ahin na sa a akoi lo ule a khumin aveng min anu apamin chule a phone number kuki ta chapa ho chule Tengnopal district kuki ta chapa ho henga ihim pe divin tim hi ve hichi information ihim pe na diu chu ahile insta a voice of the kuki koma details dewa ihin thot diwin het sa hi ve khusung a giloi khom na honjong na khusung ova nunga ahilo le nupi gampam a kilom lo ta a ho ikol ova ipho diwa het sa hi ve hichi hi ahung ki bol lo na pen hi numei alom lo a achon atam ta azia hung ki bol hi chule adi a Delhi le Bangalore khopi sunga ta chapa ho in hichi hi wholesale na ineiwa emi numei bar hotel chule adang danga nadinga kilom no ta ta numei ho report ihim pi divin deisa hi inam sung odam theina ding le min phat na ding hi nang le ke khuna kingam hi ti hi muntina kuki ta chapa zo se in I het divin deisa hi Jerry Joe Information and Publicity Kuki ta chapa ho Anglo-Kuki War Kuki Rising Day 1917 to 1919 program hi lopi ta in akigonge hizi chun hungun hungthlawun sopi ulanaw nu lepa pi lepu te hozo se na bon chawin lem ne hi so ke yuve amun tui bong peace ground vai lampung somle ki panding ahi hichini khole lasa lam chule entertainment za chomchom pupa chondan kithoding kuki sunga miching mithem khonung ding musaw honjong holim na gilta anei diu kuki sunga het theidom migunza million milal hozong hu zaw diu hi hizi chun ani kho hi aneki mel chi izingo hite alen aneu nunga go thlang nupi upa ahung lo azaw lo lo hedin gathaso ke yu hite na bon chawin lem na hi chi ove to lai mi tamta boina chu sumlui zanga chi loading hitam ti a lungkham jong a umme
alui zong chi tho tho ding atha ki sim be he bove izam tia gin chat lo pia alui pa ahun ki khia kha azong le be nga the theina pa sauta hin pe di hi to asum zanga not atha ki sim pa hi apa sil selin ahoizin vietnam a ume hiji sum hin thil pa sim zo lo a him bol do ding chule thil se zong sim zo lo a him bol do ding hi Rajasthan gama mi somni ba sunga mein akali chule mi som lagup wal ki sukha zanhi October 14 2025 nilangkai Belgian Rajasthan gama Jaisalmer khopi apat Jodhpur zona thlai bas khat tayat khomun a mein anaka khain asunga do mi som ni zen akali in chule mi som lagup wal zen na sata in ki tong khain hi mein aka anu mei chapang zauna in phabeb den mun jong hi a kho se hle e hichime ka na bas chu anung lama ko na hung ki pat a hi in iti hung ki pat na hung kong do ham ti het hinai poi Prime Minister Narendra Modi in hichit to sit mo lem ho alung hempi na anayin athite in sung dangka lang ni che in chule aki sukha aki tongkha ho dingin dangka sangsom nga che pe dingin anaphong do e Municipal Council Fire Officer Krishna Pal Singh Rathorin asaina a Fire Brigade hon amun athlunuchun bas apumpi in main anakatan asunga mi somlani ho anakali itai hichi to set mo chun bas main ahin ka apan phachun asunga to mi pabep chu bas khaizing line ki hu do theina dingin ahung chom thlawe Rajasthan Chief Minister Bhajan Lar Salma Injong hiji to set to ki saizin Health Minister Gajendra Singh Khimsar to hiji to set namun chu vilna anei thanin aki sukha le aki tongkha ho chu hospital in zong ki mopi na ananei thantan hi Manipura Popular Government ki tundo zo loading le Assembly MP dissolve bolding election tha be a bol ki ding a hi tin Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President Megha Chandra in asaye achi sa kumsang ni le som ni le thuma ki pachun khanto machana na to ima tapoi hinla state adinga annual budget aki khat aki mangchai tai mi pi ho genthei ha sata in gam tawin president rule aki koiwangin mi pi genthei ha sana asol hamdi poitin milun Megha Chandra Singh chun an seje chule amana sei be na chun North East gam kaya BJP achaw hle phana hiji party suha dinga National People Party NPP President Conrad K Sakma chun Manipur vilna hungne hi Manipur boina akon NPP kelep do thailo dinga hi aji chu BJP to ki goizomna vaibola pang hi khane Manipur boina hi BJP le NPP mo po na hi tinjong na seje chemcha amisut head sa thupon tuni singat police station mai a incident tu pu khailal haizang chapa Mr Henry police chu VDF ana tongkhat ahumin jabile ho hi GVDF pa hin Mr Henry haulai hi chemcha a ansun in Sisipul District Hospital a tu hin admit hitai athu hi KSO in Singat Police OC pa to ki holimna kineyin misukhate zong jingle kuki customary law a puchon pa chona haizanga kalsong di wahi tai ti thupe kineye customary law a hung ki chai thailo le pu khailal haulai in police a FIR report api ding hitai chule hi chethu hin KSO singa nin akisa boy pi jinglai hi tinjong ki seye Open letter to Anglo-Kuki IDPS Welfare Committee TKIDP Churachampul District Manipur to Pu Dr. Vumkhohen Haukip Chairman TKIDP Pu Reuben Haukip Secretary TKIDP Chule Paumin Len Haukip Alice Lenin Haukip President AKTYO Finance TKIDP All cabinet members, advisory members of TKIDP subject Anglo-Kuki IDPS Welfare Committee TKIDP press release date 10 October 2025 Don Budna Amasan TKIDP Lamkai advisor hole members hozosi kazanaw salam kahim bolove TKIDP press release hi akiven hi le to do new khat kahim bol nom ove akhat na ipeham kiti paucheng mangzo se na tiu hi amin loham thadaw pa wahi ti jong se nom lohon ipizia thadaw nam min hi na manuham ani na in TKIDP Lamkai advisor hole member ho hi atamzo Kuki tribe or AKT ngen na hivin ipizia Kuki IDPS or AKT IDPS tia nasim lo uham Kuki tribe or AKT IDPS leading chu za cha na gel uham atum na dingin Kuki ho hin SA with UT boypi na hi lo uham Kuki na hi lo ule Imphal a chin ti ho chu Kuki ho na hi lo uham
thado sei phat hepoi ti ho chu kuki ho na hi lo uham anti thado ho ti ke idp sim dinga kon na sol uham ali na in thado kuki ti a ki to na dinga ki sim a hi tin ki lep na nei hi un kuki tribe idps or akt idps ki tile government a ko na phachom na ki mu ponte na ti wa thado nam min a government benefits na dalu a hi anga na dingin thado idps ho boy pidin thado nam lam kai le organization a umnai tk idp lam kai advisor ho le members hon thagel kit unlang thado kuki tribe a umpoi chule tk idp ho hi atam zo kuki tribe or akt ngen na hi win tk idp hi amin khel uvin lang kuki idps or akt idps na ti di win kahin he sauve thado le kuki hi tribe ni a ki khen a hitan kizato na nei ta organization jong sim ding a hi na kuki tribe a akt hi na za chat piu hitam thado hi kuki ho ne hol na ding hi poi by dk thado idps info tu so hi chanchun a ki chai tai abana tu so na ngai khom ki dingin na bon chawin lem na hi chewe tu so hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed.